Maya payabak po si Claude Tampo. Pangadyan tayo po yung Orasya Imperata laban king COVID-19. Itamungan po. O mapamakalulu ang pumapagmalasakit ay pami. Aminan mi loring kasalanan mi. At mapakung maba kami lalapit keko. Ban manakit kapatawaran ang pondi. Lalapit kami keko kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalanda kalakasakitan ke kami at may kamateno karinda kalataw. Adwan mi ngeni keko imbalikdan mo kaming mitmon lugod at yatsyat meke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi kinsakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo, loring tao mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawan sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus no in the pandemic king bansami. Ipanalangin mi, loring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyulaw karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang ubulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. E mula paborin miyayawo kaniting sakit, ipanalangin mi loretang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo loretang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alangangang kapaynawan, betang miyango nabye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap din sabla, at ban makasaog kami, karetang mangailangan, at makakalulu. Manano na sano, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabis kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon taryana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong keko o kabanal-banalan, ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ing aklis mi keko, king kagulanan mi. Nunay bagkus mo kayong ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulunan min Santa Monica. Ipanalangin mo kami. At yuta na po king ka na madumingguning karaniwan na panahon, kaniting kapag masisyan, yabetala po ka rin kay katamang panalangin, ding kapasalamatan ng Mayor Teddy and Mrs. Bevari Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose P. Pepe Hison at Pebi P. Canlas, Mr. and Mrs. Angelita David, AR Care Pharmacy and Convenience Store, Joanna Calma, Clysa Yutuk, Fred and During Yutuk and family, Ordin Anniversary, Father Aljim Tuason, Birthday Thanksgiving, Sian Reyes, Jobel Manalang, Iluminada Galang, Jerry Pinlac, para kin successful operation ng Mylene Dalangin. Thanksgiving ng Edric Craig Cruz, Brina Ongchoco for finishing bar examination. Special intention, Gabriel Louis Lacson for the past healing of Lucrecia and Janet Serrano, Miguel Quintos, Crismel De Alca, Rolly Bayot. Safe travel ng Mr. and Mrs. Erwin Manalese and Marian Ranema. Ang timurin para kang kaludwa kong purgatorio,
lalo-lalo na yung Kaladwanan Domingo Sr., Jose, Erlinda, Domingo Jr., Monsignor Felicito, Benito, Ezequiel, Besundial, Marie Jensen, Aris, Feliciano, Corazon, Reynaldo, Marcelina, Flor de Lisa, Leonardo, Leticia, Michael, Juan, Guillermo, Rafael, Miguel, Valentino, and Rinaldo II. Tanakad dapat makyabe, kindalit na pamuklat. Puso namin
Mititipon tam ngani kiligan ng ipam po ng anakam po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, sa ting pamakiagom ng Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At keko ang timur. Maya payabak po kay kongan. Maya payabak po ang Kaluguran kong kapatad, ing Diyos, balo ng kay katamong kainan at kakulangan at ding sugat ng pamikasala kay katamo. Ipaubaya taming kay katang sarili, king kayang ganaka, si Chantal rin kay katang kasalanan, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu at kay kayo kapatad, huling ni kasala kong bina, king isip amano at dapat at niya iliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, say pami, agyagan mo kami ngeni kapamilataning anak mo, ban malaya at maingat mamili, king tulang e kukupas. Bustan mong ing ebanghelyo ning anak mo, agising na kaming kilala, king kaya landang laman at ulaga, ring material apibansyan, ating makataong upaya, at katman mo ing kaya kaming kakaluluan, king pibansyan at katimawan ning kaya kang katutuan, lugod at katuliran. At ihalok mo kaya kami kapamilatan ng Yesus, ing sinubli mong mebi anak at ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Makinandamtam, king amano na ninggino.
Pamamasang ibat, king libruning propeta Jeremias. Nga nang sasabi ning Ginoo, isumpake, ing ninumang taong manalig, king kalupa ng tao. King sikananing kalupa ng tao. Mengaryo, king mababang tanaman, king disyerto at tutubo, king malanging kaparangan. King gabon amalat, aalang bitasang tutubong tanaman, alang bitasang kayapan amapalyari kaya. Dapat panwanan ke ing taong manadig king Ginoo. Mengarya king dutong at tutubo, lelena ning batis, at mimiras laking danum, ding wakat na. Eya tatakot, potang kaleldong daratang, uling manatili, ing sagiwa ring bulong na. Eya madiligalig, ning mumuran, manatili ya pamuring mamunga. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad la ring tawong manalig king Ginoo. Mapalad la ring tao, 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 manalig king Ginoo. Mapalad siya ing tawong makirandam, king yuyusok da, ring marawak adaraptan. At makikiyabe, kin dapat da, ring makasalanan. Ni makiluklukan man, karetang alang Diyos akatawan. Maburi na lang pibula-bulayan, ding kautusan na ning Ginoo, at kayang iagkas aldo o bengiman. Mapalad la ring tao, manalig king Ginoo. Mapalad la ring tao, manalig king Ginoo. Mengarya king dutong at tutubo, lelena ning danuman at mamunga, king kayang kapanaunan. Sa giwalang parati ring kayang bulong, magtagumpre sa blanang daraptan. Mapalad la ring tao, manalig king Ginoo. Mapalad la ring tao, manalig king Ginoo. Dapat ding marawak lamakanyan, sepulawaring mipayid-payid na ningangin, dapat datang ing pamanukom, ding mga rawak katao, mitalakad alila, niretang makasalanan, king katipunan da, ring makatuliran. Mapalad la ring tao, manalig king Ginoo. 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 Pamasangibat king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, nanuman ing daraptan niyo, mamangan koman o miminum, daptan niyo ngan king ikaligaya ning Diyos.
E ako babye kasagkanan, king pamikasala ning ninuman. Hudyo o pagano, o ringgalame ning iglesia ng Diyos. Anti mo ing daraptan ko, pagkapilitan keng pamatulan ing metong at metong king sabla ng daraptan. E para king ikakayap ko, nune para king ikakayap ding sabla, bang miligtas. Makitulad ko kanako, anti mo ing pamikatulad ko kang Kristo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo pong ngening maya pabalita. Tumula kayo at magsaya, maraguling ablas sa kapanayan kaya kayo karimbanwa. Ingkinu manatili kay kayo, At kay ikaw antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kay ka o Ginoo. King panahon na ita, kinulda siya, i Jesus, king talimundok, kaya bera ding kayang apostol. Mira siya, king kapatagan, at disnan nalakarin ding dakal karing alagad na. At tilo naman karin ding dakalataong menibatan king mabilog a Judea at Jerusalem, at menibatan karin Tiro at Sidon. Dingadwang syudad king bebe ning dayat malat. Linawin na lang Jesus ding kayang alagad at ngana. Mapalad kayo, ikayong pakakalulu, uling ke kayuya ing kayaryaning Diyos. Mapalad kayo, ikayong danupan ngeni, uling mikapakabsyan kayo. Mapalad kayo, ikayong tatangis ngeni, uling mipamatulan kayo. Mapalad kayo nung pikakasamanda kayo sa sakwil at pamakarinayan at panyabyanan marok king uli ning anak ning tao. Tumula kayo po tang mapalyarin na ita at magsaya kayo, uling maragul ingablas ang makapanaya kaya kayo karinbanwa. Makanyan kabut ing depatan daring karelang pipungpunan, karing propeta. Dapot kalulu na kayo, ikayong mabanding eni. Tikman nyo na ing kanawan. Kalulu na kayo, ikayong ating labis-labis apagkabye, uling dumanop kayo. Kalulu na kayo, ikayong sasagakgak king tula, uling tumangis kayo. Kalulu na kayo, ikayong pupuryan daring tao, uling makanyan mo naman, ing pamipuring depat da, ring pipumpunan da, karing etutong propeta.
Kapatad, ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo, makiramdam tapo yung humilyo. Pasibayo po, mayapayabak kay kongan. Ay, payabak po ang Kamusta kayo po? Maragulya pong saup ing mapa. Lalong-lalo na po potang magbiyahe tamo, maglakbe. If you are a tourist going to places na ikamakaing familiar, it will be a big help pota po ng ating kang tatal na mapa ne po. Bangkanita eka malili at niras ka kingkaya kang pupuntalan. And even now, ang gyan ka rin kaya katamong saken o ka rin mismong cellphone sa gagamitan tamo at inalanan pong navigator ne po. So akit mo ne ka rin, iset niya mo nunukan tang lugar at ituro ne nung makanano kang miras ketang lugar ita at siguradong eka malili ne po. So kailangan tala po ring ausan tamong road maps. Kasi pauli da reni, mirarasta mo kingkaya katamong pupuntalan. Even in our journey, king biye ne po, nung bisa tamong miras ketang biye manawa, biye manal, a blessed life, kailangan tala mo naman dingawsan tamong road maps. At oreni po rin pipresenta na din kaya katamong ebanghelyo ngayon, even in our readings ne po, dimdam tala dening Beatitudes kening ebanghelyo ng San Lucas. Mekad i San Mateo at inya naman pong Beatitudes ne po. At din inipasyagla karing kembundok itang kang Mateo. Itang ausandang Sermon on the Mount. Samantalang i San Lucas naman, amin tayo king kapatagan at pisyag no reni karing kayang alagad. Yapin, nung ating Sermon on the Mount, kang San Mateo, atin namong Sermon on the Plain. King kapatagan, kaya ibang ebanghelyo ng San Lucas. Pero nung pansinan niyo po, nung ikumpara tayo din ng Beatitudes ng San Lucas kang San Mateo, ating pamiyaliwa, kimakananong paralan, uling kang San Mateo at niya pong 8 Beatitudes, ne? Mapalad langan. Pero Kenny, maliban ketang atin yang amanuan na mapalad at nino ring mapalad, atin mo naman detang amanuan ng makalunos. The blessed and the cursed. Ne? Apat mapalad at apat mo naman detang amanuan ng makalunos. And I think this is also pattern ketang katamong dimdama first reading nandin. Iba't kening libro ng propeta Jeremias ne po. At inya namang amanwan kenretang susumpa. Sabi na rin nga pong Ginoo, isumpa ke ing nino mang taong manalig king kalupa ng tao. King sika naning kalupa ng tao. So, curse yan ne po. Pacheng, kabut ka mo manalig manalumpakan king kalupa mong tao. Pero may panuwanan ka, you will be blessed, potang ing kapanaligan mo, manalumpakan, king kalupa mong tao, nune king apong Ginoo. Nung manalig tamo king apong Ginoo. And I think kayan mo naman po ing dimdam tamo. Potang basan tayo ing libro na ning Exodus and even in the book of Deuteronomy ne po. Anyang pelad no ning apong Ginoo ring kayang kautusan, bingyan na lakang Moses. At sinabi na karela, Pacheng tutupad kayo, karening kautusan na rin, karening tuntunin na rin, siguradong miras kayo, kingkaya kayang pupuntalan. At saan ito? Yapining promised land. Ing lupang pengako, ing gabun, o kaytang labuad a pengako na ning Diyos karela. The promised land, if they continue listening to God's word, mahamintu, king kautusan na ning apong Ginoo. Uling ding kautusan, ilang magsilbing tuntunan mo naman din. Ne? Tuntunan. Bang kanita, miras tamong kitang kikatamong buring parasan. And I think, o yan mo naman po ing role. O yan mo naman po ing silbida. Dening Beatitudes areni ne po. Pero, neng kay mimisip tamo mo rin po, ne?
About bala mo yata, makayaliwaya, ining standard na ni nga pong Ginoo. Makayaliwaya. Tayo usual na akakit, king kaya katamong pamibiye-biye, kaya tingin yato, at king kaya katamong standard. Ne? Uling, nino rin nga manwa ng mapalad keni. When we speak of mapalad, nino rin agad lulub king kaya katamong kaisipan. Naning mamiyalungan king kaya katamong isip po, atang sabihan dang, oh, kaswerte mo. Oh, kapalad mo. You are blessed. Wari pa siya makanyan. We always think of positive situations. Like for example, ay, mapalad siya kasi makwalta niya yan. Dakal netiban siyan. Mapalad yan kasi nung ka rin ng lugar may mamunta, may mamagturne king miyay liwang bansa, kiniking yato. Mapalad yan kasi dakal ni accomplishments academically. Dakal ni degrees. Kay ba't marakalya pa negosyo? Mapalad na yan kasi lahan maging popular ne. He has become famous already. Mapalad yan kasi mayo payaya. Ne? Control na ngan. Mapalad yan kasi lawen mo. Ne? Halos ding gabon. Kaya, dakal ne piban dyan. Dakal ne ari-ariyan. So that is our usual idea, concept about someone who is blessed. Potang dakal na kaatitipon. Ne? O yan. Pero, dimdam tamo po, kaya niking kaya katamong ebanghelyo, at bala mo, aliwa rin yung tutukuyan ng Jesus, kaya rin amanwa ng mapalad. Nino ka na rin mapalad? Mapalad kayo, kayong pakakalulo. Uling kay kayuya, ing kayariana ning Diyos. Potang may nakit kayong magpalimusking dalan, gusgusin, bulok-bulok ka nitsura, sabihan mo kayo, ay kapalad mo? Sabihan mo kayo ta? O kaya potang may nakit kang taong tatangis, mag-mourn, o kaya kamamatian na pa mo, ning metong karing miyembro na ning familia, kaluguran na king biye, sabihan mo kaya, kapalad mo, potat timpaling na ka pa. Ne? Ma-offend ya po, potang sabihan mo makanyan. Potang manakit kang may bakot-kot king utang, nabalo nung nanong gawa na. At mahaliswas ya, mamroblema ya. Sabihan mo kaya, mapalad ya. Potang paglibakan dering tao, persecute de, potang panyiran de, reputasyon, lagyu. Sabihan mo kaya, mapalad ya. But Jesus would like us to know that these people are really blessed. Mapalad kayo, kayong pakakalulo, uling kay kayuya, ing kayariana ning Diyos. So, nga manwa na palang mapalad keni, detang alang-ala. Detang alang-ala. Alang agaw kapera. Alang laman at siyan. Alang timan, alang sasabyan. Oren po ring amanwa ng pakakalulu kene. Aliwa po retang elakayabe kene retang alang marine, alang kaladwa, retang alang busbus-butol, ne po. Elakayabe ka rin din. Di nga manwa na dening pakakalulu, dening alang laman sikmura. Ne? Gila ring mapalad kingapong Ginoo. Why? Kasi ang giyang alal naman, pero ating yang lugal ing Diyos, king pieda. Dakal tamo po ababalitan, dakal tamo akakit mo naman, na makwaltret ang king standard na ningyato, they are blessed, mipalad la, mapalad la. Pero in reality, are they really blessed? O po ta, external mo ito. Pero deep inside them, uling ing kanilang preoccupation, itang kanilang pagkabalahanan, titipon. Dabalo na makanalo mag-accumulate, na makanalo ng daragdag. Ing kanilang arithmetic, it's always plus ng plus. Daburit ang ating minus. Nga po ang ating mabawas karela, karetang titipunan da, as ng kasakit karela.
Ela mi papaindatun, kasi ela sane. Uling baluda mo, king bieda. Sige, mag-accumulate para king sarili. Alaning lugal ingapong gino. Ang yang masanting ka pa negosyo, masanting ka obra. At ing-ega na ganang oras mo, bubulos mo na mo king pamagobra. Ala na kang panon, bang kanita magpasalamat man, o ganak ka ning ngapong gino. Samantalang nung lawenta mo, no karing na meni bataning sabla. Naman kaya ka meni batan nga nale, iba't king ngapong gino. So, nung etay kikilala na ni ngapong gino, re-recognize tang blessing ang meni bat kahit isipan mo, pigpagalan ko naman ini Yako naman ing migpapuyat, yako naman ing memyeng panahon, binye ko ing kanakong kapagalan. So it's all kanako. Alayang lugal, alayang pwesto, ingapong gino. O den ni puding taong makalunos, potang alayo ing Diyos, king bieda, king pangatawda, ating isip da king karelang sarili, ilan na ing Diyos. Pero tanda ng tamo, naman po ega na gana, maglambat. Karing istorya ang daramdaman tamo mo naman karing aliwa, real stories. Nang kaya balitan mo na mo, in taong ini, he's on top. Minasenso ya, mabilis itang pangayangat na, king kayang kabilyan. Maging yung CEO, presidente na ng metong marugula kumpanya, and then all of a sudden, biglang may ka-bankruptcy. Kabud niya mo, milako obra, kapanintunan, magumpisay king scratch. At po ang atsune ka rin, kay mga paisip, mga pilitan niya mo naman na siklod, mga di manalangin. And karin na pa mo realize na masyadiyang meging makasarili at keningwana yung Diyos, king Biena. Tandaan nyo karing alangala, mapalad la, kasi sanela king ala. Ang yang may balik la king ala, it's okay. Kasi they know how to experience, how it is to be there. You've been there. Ale? Nya, hanggang minus pa, it's okay. In terms of material things, uling baluda, deep inside them, king karelang pilubluban, king karelang puso, mamayani pamurin, ingapong Gino. So, etamo, mama ko, pangakalawat, king kaya katamong kapaniwalan, king apong Gino. Etamo kabud, manalumpakan, king kalupatamong tao, king agawa daring kalupa ng tao. Nune, bantamong mipanwanan, kailangan manalig tamo, king apong Gino, nga naping Jeremias, ne po, king kaya katamong first reading. Simply mo po kano ing arithmetic king tula. How to experience joy, real joy? Simple mo po kano. Paniwalan tamo nating Diyos ang maganaka. Plus tayo, balam equation niya po yun Ing Diyos ang maganaka. Plus, itang alang-ala, ing kanong equal na, ing kayang bunga resulta, yapining tulang alang-angga, the joy, because it is God that will fill you. Ikang kulang, ikang dimut, ikang alang-ala, mas maragulit ang pamikatagon na maglulan niya, masaguli ang maglulan in Diyos, uling dirinan meng espasyo. Pero ano masyado tamong busy, preoccupied with so many things, lalong-lalo na rin material na bagay, kaya tiking yatu, nang kaya tapang may papaindatun, eta may papatudtud, nung sano paretang atinan, nung sano pa rin makwalta, uling edabalo, makanano da pang pasulungan, paragtagan, ingkarelang atin na, they are becoming deeply troubled, and it could even lead to depression. Yari nga liwa, kwada ng magpakamate. Yung kaya isipan mo, nano pang pahinto na nanining tao ngayon, kakwalta na. No nanong buri na, may papalyari, miraras kaya. Nano pang yan na buri king Biena? Ot kalungkot na, ale? But when we see people, simple people, poor people, ita mong abe-abe lang may papamilya, ang yang nano mong pamangan pisuluan-suluan da, ot lupang
manyaman, mag-enjoy ka, paniglon mo. Nagkay po tamakwalta ka, tsunangan ega na ganang pamitan mong pamangan, kanyaman, mga malla po. Pero wala na kamang ganang mamangan kasi ala kang kasulo, ala kang kayabe. Pero poor people na minsan, kaingitan tala pa. Kasayada rin simple choice. Mababo wala mo tula. Kasing karelang tula, mayayakit king panluwal mo. Ing karelang tula, manibatan king kilub. Kasi ating lugod. Kasi kikilalanan din nga pong Ginoo. Ako naman po buri sabihan na kailangan tamong i-romanticize ing kakaluluwan niya po. Ing poverty, no? Atin mo naman po kasing kalulu na mo naman masaya. At atin mo naman makwalta na makaranas tula. Depende. Panamdaman tayong tula nung ilugal tayo inga pong Ginoo. If you want to be blessed, if you want to be mapalad, no matter what you do, always put God. Kaya tamo mag-angkla. Let us anchor our lives in God. Bangka nito, na namang malyari, we can always find security. Kinggamat na ni nga pong Ginoo, nakatamo pa buren, misadsad tamo, at magdalayang kaligtasan, king balang metong. Amen. Sasalpan tayo ko King Joseph pang mayupayang tutu, di na lang King Banwat Yato, at kang Jesucristo nga anak ng bugto nga ginutamo. Pegagli King upaya ning Banal Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, di na sa lalab ng upayang Poncio Pilato, may pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katungaldo, sinubli ang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Joseph pang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiyang pong may ngamate. Sasalban tayo ko King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakting Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang miyading mete, at King Bie Alanganga. Amen. Pasalamatan tayo ang Ginong Jesus. Mapalad tamo nung makapakisan metong tamo naman karing pakamalan ng diling Jesus. Makisan metong takarela, king karelang pamibiyebye, at kabang nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Manalangin tamo para karing hanggang kalulo. Karing alang kwalta, ding alang kapanintunan, ding ipagkayitan king karelang kalayan. Adwan taking lipunan, ing tanggapan nala, antimonong makananulang matulang matanggap king kayarian. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Manalangin tamo para karing hanggang daranop. Danupan king pamangan, karing kakaluguran, king katuliran, king kayapan. Mawad ta para karelang lugar, king dulang daring taong antimonong makananulang lukluk, king dulang ning Ginoo. Nya tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Manalangin tamo para karing tatangis. Dingdig pa ning sakit, kaya lang palad, ning pamanilipusta. Adwan tamo, ingding ka para tamong tao, di nandong sangkan tumula. Anti mo ing pengako ng Jesus karela. Inya tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Manalangin tamo para karing pagkikisaman. Ding taong mababa, antas a pamibiyebye. Ding alang kapasnanan. Din taong alang alaga. Adwan tamo yung tanggapan no ring balang metong antimo nung makananunong gelangan Kristo. Inya tamong manalangin.
Ginoo, pakaramdaman me, kaya kang malayon. Ngeni aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, king kalokanding puso mi, manalangin kekeka, tanggapan mo kami king kekeng Canaan at king kekeng Kapanayan. Ipayabot mong tanggapan miya ing metong at metong ke kami, at tayran mo kami king ligaya ning kekang kayarian, ban mi biye king lugod mo kapilanman. Amen. Yata po makasadya mag-offer, tanakantana po magpila kilibutan. Kintapong Diyos, kamu yang yaman, alata, ikaman yaman, iyang kapurihan, kimpikalungan, kaligtasan. Paglulos siya ang Diyos, Diyos siyang makatuliran, yakabuding penaligan ang aking kasakitan. Kintapong Diyos, kakuyang yaman, alaka, ikaman yaman, bilang kapurihan, kimpikalungan, kaligtasan. At nang mabibigla ko, agad kong sasabihan, alakang ayasan, nung imo'y Diyos sa miglala. Kintapong Diyos, kakuyang yaman, alaka, ikaman yaman, bilang kapurihan, kimpikalungan, kaligtasan. Paglulos siya ang Diyos, Diyos siyang makatuliran, yakabuding penaligan ang aking kasakitan. Kintapong Diyos, kakuyang yaman, alaka, ikaman yaman, bilang kapurihan, kimpikalungan, kaligtasan. Bilang Na'y mabibigla kayang yaman, alaka, ikaman yaman, bilang kapurihan, kimpikalungan, kaligtasan. Bilang kapurihan, kimpikalungan, kaligtasan. Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daon, matanggap iya arapaning Diyos, si pangmayupayang tutu. Tanggapane sa aning ginuy, tindaon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kay katami kasaplala, ating mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang gagampanan miya iting pamagdaon, bilang kapamintuan king kekang amano,
Linisana kesana ibayu at tayran painturo king alang ang gaming kayablasanan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili ake kayo. At kaya ko, Yat nayo ring pusuyo. nakayat nga no, king Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit. Ing pasalamatan dakang parati at numan karin oy pa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya. At syuke kain kaya kaming pangayatsu, pangimut at pangataw, king pamibiyebye mi aldo-aldo, daranasan mi ing kekang lugod. King lugod mong tenam, king metong yatu, binyena ning kekang anak ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga ababye garantiya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe lang tuknang babye kapurian keka at ngaming kakanta. Manal, manal ka o ginong mayupaya. Bituyay manwa, bituyay yatong, kiketang ligaya. Osana, Osana, king kagatas-katasan. Osana, Osana, king kagatas-katasan. Luwaliyaing daratan, inagyunan Ginoo. Osana, Osana, king kagatas-katasan. Osana, Osana, king kagatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpo mi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamailas at kamatayan, kinuwaning tinape at pepasalamat siya keka, piraso net binyene karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iti yung kalis ting kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyubali ng mebye ning anak mo. Daraon miya ke kay ting tinape ning bie at ting kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan ke ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo ke ka. Mapakumbabaming pagamu amu, king i kaming ansanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo.
Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metuyatu ban biganap yaking lugod kambian ng Francisco kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo at ting sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling me at ding sablang meyang unabye tanggapan mo sana king maligaya mong arapan pakaluluwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Dios kayabe ring apostol at ting sablang santo at inupad king malmong kaburian king kekabaning panawon poryanda kat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ipang mayupayang tutu kagom ning Espiritu Santo popuryan dakat parangalan manggaman king alanganga. Maustam nga ni king ipa karing manong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ing kekang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong ke kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo a sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan ming kasalpantayanan ing kekang iglesia, at pamayapan me ang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilan man ke kayo. Ipakitam nga ni king mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po. Kasalanan ning yan
Mapatad ni Kordero ning Diyos, niya'y milalako king kasalanan ning yatu, mapalad laring mayawos king apuna ning Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap ko, dapat igkas na yung amano mo, pumayak na ako. Si Claude Tamo po. Panalangin para king halalan. Itamungan po. Manalangin tamo, banking daratang at pambansa ang pampanlokal halalan. Intune ang mag-ari,
Yoy kaburyanin Diyos, amamantabe ka rin sa blang bansa. Abe-abe tamang ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, anpon terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sabuatan, ban makapamiraid. Iligtas mo kami, Ginoo. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makitid apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tami panalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban in konsensya mi, yainggawan tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban in kayapan, din kaya kaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban in dignidad ng tao, yo in palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ding maluko ang pangmayna, ilaring migit miyo ng mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyesek ing kalikasan, aliyam nila ko pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong, yaing mamiedalan, kindaklat ning kapayapan ang pangkatimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banal at takot kin Diyos, at lugod ka parang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, pastulin kaladuami, ampon talapagligtas ting meto sikluban. Ing politika, yang pigkalugmuke kami. Meto nga panagkat, bansumuyo ka rin sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabi mo ke kami. Mananong na sana, ing pamanantabi mi king politiko, para karimbotante ampong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasawop ban sumulong kami king kabanalan. Manggaman king alangango. Amen. Talakad na. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, di nga manong mipasyag ke kami ngeni kapamilatan ng Jesus ay anak mo, masakit lang pakintin dyan at tanggapan sa langsang laking kekeng pamiisip. Ipaintulot mong di na naging kabyasnan ning anak mo kambening sarili mong panlalawe at gelingan at bustan mong di na naging tetagan makipanig karing kalulu at daralan kasakitan baning makatawming kakulangan akwa na pansin ing pibandyan ning kekang grasya ayalok mo ke kami kapamilatan ng Hesukριστong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ake kayo. At kaya ko, Antimo, Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing Ipa, Anak, at Espiritu Santo, Amen. ing misa mi daon ne, umeko king kapayapan. Salamat king Diyos.